Paushide impum ujbumber ujbupau khara update tawjari. Ukraine da riat chatariva anova Sukhoi Fighter Jet soibadagi Russia na kapthakhre. Ukraine ki Luhansk city da riat chatariba Russia ki Sukhoi Fighter Jet ama friendly fire ki test da kapthakhre ba matung tha ama fawatringai matam jun tha ki loisalak ko sarak da Russian Air Force na ahanba modernized Su-34M bomber sing Russian Air Force na arisi fangre haina official report amagi matungina fangdogli Russia na nongputang ba Donbas region da leiriba city sing da bombing chatharing da friendly fire gi accident da thoki bani Ukrainian media ki warol matungina Russia ki Su-34 full wing strike fighter adu makoi ki force na Ukraine gi nongputang ba Luhansk region tamda pachin ki ba matam da kapta ki bani haire Luhansk region ki Alzevak city ki manak nakpa mafamda jeda du kap thige bane hariba mafam masi ausi conflict sa thariba front lines ki manungda amawari bane Russia na sagat for separatist fighters singna Alzevak city adu control tori bane hari Ukrainian reports in phongdo ki bada Russia na Ukraine ki armed force ki na maram moraga makoi masabang na demilitarized tawjakre Russia na Ukraine da landa santring hi mamangda Luhansk samade Donetsk asi independent state when recognized tawkrabani Ukraine Armed Force ki strategic command share thokiba video amadi mess aduda Russia ki Su-34 fighter bomber sing atugi maina kahana sak theklaba saktam sing adu uba fangke Russia ki Su-34 bomber sing asi strike fighter plane ne harva fighter plane asi thawgi chang yamna pubana maramoraga air defense system na ka thokiba matamda maibul oina yamna chawna mai chak tuna kai khibane Russia ne Texas dagi matam aduda squander missile amana soibadagi kaphalakpadagi fighter plane aduda panduna kai khibane Su-34M Bahrain asi advanced waraba aircraft fambawaina khangnari bane loinana fighter plane asida upgrade tawraba avionics radar amadi communication system amadi electronic warfare amadi weapon system sing yauri haire Su-34A fighter asi junthagi loisalakpa sarukda Russian Air Force ta delivered tawkhre English singani kun gataret forward modified toraba Su-34M aircraft humbodara taruk pinanaba order tawkre haire Nagala da Ukraine ki first lady US ta khongsat pang thokre Ukraine ki first lady Olena Zelenska US ta high level ki meeting ambagi damak ta khongsat pang thoki bagaloina Congress ta wangang kre an official source samana phongdokli President Volodymyr Zelensky na khongsat pang thoki ba thamari ki matung tarapada Maki loina vi Olena Zelenska na khongsalaji pang thoki bane Ukraine ki first lady Zelenska na secretary of state Antony Blinken kading thaukaban mituna kibaga loina na maki counterpart oriba Joe Biden ga wari sanaragani haina White House ki maketegi phongdoragle Joe Biden ga wari sanaragani haina White House ki maketegi phongdoragle yamjagachan mita capital hill the lawmakers sing the warol pigane ngasi magna US ki first lady Jill Biden ga unadun wari sanakre US first lady Jill Biden na metha da lathok taba khongsat da Ukraine da khongsat pang thokrabani haire amarom da su President Putin Iran da thongkre Russia na Ukraine da landa khraba matung tarakpada mapal lebak da chatwa anisuba khongsat oina Russian President Vladimir Putin Iran da thongkre haina official report amagi matung ina phangdogle Putin na Iran ki President Ibrahim Raisi ga Tehran da unakre Mang na Iran ki Supreme Leader amadi Turkey ki President Recep Tayyip Erdogan ga su unadun wari sanagane masda maruina grain export tawba amadi Syria amsung Ukraine ki conflict ki matang da su khananai nagani thajanare President Putin ki Iran ke khongsat asina lebak masen ki oina lainari ba marida hana sachin han bangam gane Iran lebak asi Russia ka nakna loinari ba lebak kamawari bane Hauki basayul da US ki official sin Iran bo Russia de Ukraine ki lan chok na bagi dabak da drone plane chama pina da thorang tori haibo wafam phangdokra ba matung tarapada Putin ki wafam ase phangdoki bane Russian energy jan gas profna dollar billion nifugi oiva anova til ama Iran ki state oil company ga til sadhagra bane President Putin na Iran ki President Ibrahim Raisi ga unaraba matung tarapada Haikivada Iran amadi Russia lebak ani ki marakta lainari pamari ase khomang yangsin na sangsele leibagani asi the international security threat amadi Syria crisis ki settlement ki patang da khana nei na rakhibane Turkey amadi Russia lebak ani asna Syria ki civil war asi ki meuk na bada leiriba sai sing da sawali amadi handaki tha khara ki matam asi da hongkhan abagi leiriba tawong sing asi hanthana na bahona bane
Tarkina wang thangba Syria the US na sokatpa Kurdish militant singi mathakta offensive chathagani aina threat tawhraba chairakta khongsada du pang thokibani hairi. Russia gi pochai sing laudana bagi pantamda France amadi UAE energy deal gi khudek finagre. France ki President Emmanuel Macron amadi UAE gi lusingba Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ga loinana Farista United Arab Emirates dagi nauna energy supply tawrakadaba du soidangam tan launana bagi wasakal loinana leibakani gi waibu lusingba singi khudek finagre hairi. Tawdoga si leibakani gi lusingba ani asina Farista Hanuna tuna energy deal ki matang da ko wari sanagra pamatungda Koreagasi pinakibani UAE aibalebagasi Western countries singi yamna baru oiva partner moina lairaklibani. Haujik thau yamna puthokliba Russia da Ukraine ki lan kamari leinana tongan ba makhal ki sanction kya thamjin khibana maram moiduna. Makoina malem pumbada pikada pa thau sing atugi mohot chinba oina UAE na Russia ki mohot chindona thau pinana ba ki khongdagasi lawgalakibani. MBZ aina sukhang na wa Sheikh Mohammed asi sahiyasi ki me thadam haki mayamba Sheikh Falifan lay kitaba matung damha ki famatu paibadagi an poina overseas testing the satuna official over lebak singi wari watoi sabagi thabak an poina baikat pawrak libane awgibading tawkaban numit France ki lusingba asiga UAE ki lusingba Sheikh Mohammed ka loinana saglen saraba matung da France ki energy Zain Total Energy amadi UAE ki state company wariba ADLOC khudek finaduna energy supply ki matangda laivagani asina amaga mapung fawa Mading pang na nabagidamag yanaba adupura kibane. Macron na fongtorakuda UAE kilusingba asiga unadringay ki mamangda France na matam ayamba Middle East testing dagi diesel thau soy na pangna nabagilantak na balay kibane. UAE na so France ki apamba adu mating pang bagaloy na malem giwena energy security ki wathok layringay matamasta maruin na France na mating pang na nabawari plawra kibane. Sheikh Mohammed ki konsert mang oina na mahaki diplomatic advisor Anwarna UAE na madaw karam na Europe country da thau supply tawga daw ribano hai bagi langtak na balay ki haire. Mang reporter sing da fongtora ki bada UAE na makoy ki thau fomba sahi nifu hena is country sing da yonto na lakhi bane aduga. Awsi na makoy ki maikay hongdo na asoba irang thok lebe Europe lamdam da madaw karam da thau fi ga daw ribano hai ba wafam fongtora ki haire. UAE ki president asina France da saluraba matung da US ki president Joe Biden ka hanpo hoina unaduna Saudi Arabia ga energy deal gi matang da akupa wari sana ki haire Macron ka Biden ka hanana G7 summit ki losilakpada German da makhoi ani unaduna Middle East dagi energy supply tahulakna na bagi matang da hanana wari sana ki balai ki haire US na hypersonic weapon ki lambi fanar ba satellite system puthokle Hypersonic missile ki tracing hena ningthi na thengna ba ngamna na baginamak United States na advance waraba satellite phothokna na ba US dollar billion 1.3 rom kars tawragani ana US ki defense department na phangdokre English ingani kun manga fawbagi manungda hypersonic weapon sing launch tawrak ko matamda khangdok pangamna na ba amasung lambi fa pangamna na bagidamak anova contract ani law thokre Russia amasung China ki maikei dagi lagre tracing thengna na bagidamak US na masagi mapangal sem kana na ba kan hona ki bagi roinana Advanced satellite system puthokpagi khongthang asi lawhalakpane contract ani lawthokliba asigi makhada satellite kun ganipan puthoklagani hana Space Development Agency ki director ni jana phangdoke authority yan leader sing na sakti paidun leiba China amsung Russia na hypersonic missile sing puthokli asiguma missile sing asi hausi PTP ki mafung kada sidariba air defense system nangak thokpada yamna wana thokli China na mamang sahida hypersonic cruise missile amasang ing tawduna PTP ko eraga paihan ki are Russia ki wanade advanced or hypersonic missile sing Ukraine da landabada sinari US na puthokadar ba satellite sing asi hypersonic light vehicle sing asi lambi fana na babasong yai godaruba mafum do kadai tano haiba chapchan haiba ngamna na bani haire sahiya si angan basaruk United States United Kingdom amasong Australia na so hypersonic glide weapon puthokna na bafun hona ragani hana phongdoke makatarakwa pauda wasa ngak trabadi Finland amasong Sweden gi NATO da yauna da khongthang thingjin gani tarki terrorism thengna da bagi matang da Finland amasung Sweden na thamkiwa wasak singak trabadi makoina military alliance NATO North Atlantic Treaty Organization da yauna da honari ba du thingjan gani hana Turkish president Recep Tayyip Erdogan na phongdokre aikoina thamkiwa wafum sing adugi matungina darkar oiba khongthang sing lauka trabadi NATO da yauna da bagi process thingjan gani Sweden House maki wana afaba to utri ana adekona cabinet meeting matung da press conference amada phongdoke aikhoi gi fire basi jamna mayak se ki makhata badi makhoi de leire an edekona haike
Panbiyabadi Turkey yauna NATO gi member state kuntrana Sweden amasung Finland bo loksinanabagi damakta asi agan basarukta Portugal sing sign tauki masigi makataba adudi parliament singna verified tawwa aduni madam sana military mission amata jauroi ana firep lautuna lakpa Finland amasung Sweden asi Russia na Ukraine da landa khibna maram oiduna NATO da jaujage ana fly tawr kibane Nordic laibagani isna Kurdish fighters sing support tawi adun Turkey na ating bathamki Atau Spain ki capital Madrid NATO gi summit pangthoku matam da Turkey amasung laibagani asi ki marakta yana bufurukna memorandum of understanding MOU ama sign tawnaki MOU adu da Finland amasung Sweden na Turkey ki terrorism thengna bagi thabakta support tawgani hana wasaki amasung Turkey terrorist ni ana sars tawba mioi khara khosirang naba haibada lebakani isna madu yangsin gi ana suthaja ba pekhe Turkish parliament na hojik aroi bo ina lebakani yasi NATO da chawna bagi verified Identify tawdringai da President Erdogan na wasak ngang na ba WC amuk hana tawrakpane Russia na kudum chanba Ukraine gi nuclear plant da maram khangdana Russia lanmi sing sire Russia na kudum chanlaga leiriba Ukraine gi Zaporizhia nuclear power plant da Russia lanmi sing siba amasung sopagi thokdok thokle madu gamdok na thokibano aibadu di phongdoktri ana media gi report sing haire power station adu west over inner order gi mayor Dmitro Orlov na phongdokiba matung ina Russia lanmi sing adu yamna thina akiba chok pokhe amasung Magoi karadi hostal da incentive gear da lairi aire Magoi karadi hostal intensive gear da laiki aire Kanghaudana aki ekang thokiba adu gi maram khangba ngamdri nuclear side adu Russian lanmi samangarom na control tawraga leibane Phibam jamna aruba mong da lairi and the Ukrainian nuclear agency Energo atom gi president Petro Kotin hogi berai nometa warning tawge Nuclear power plant asida Russia na makoi missile system jauna khulai kya faisilaga thamle saida do Russian forces na koisilaga thampani makoi na sob khulai amasuk explosive kya purak duna plan adu gi territory da thamli haina kotin haike Mayor Orlov na phongdo ki ba matungina Russian lan mising local hostile sing da pukhala kya amasung makoi si tongan ba degree da sokpani haire lan mi amadi jamna aruba fium da pukhaluk to intensive kya da thamkre kharana sikhre adu bhauju makki hoina de aikoina Makoi gi chapchaba masing haiba ngamdri aina Orlov na haike Russia lanmi sing jamna thina mi paito na nuclear site ki territory to question chen ki makoi plant adu ki operational person sing ki sifani matam chana thingjan ki aina mayor na haike Ukraine ki electricity sa da kunrong ki sang da viriba Zaporizhia nuclear plant asi Russian forces na hokiba Mars madida khudum chansan ki bani makoi na hojik administrative building amasung station control tawraga laire makadarakwa atopa pauda Spain da heat wave da siba mi masing samanga tara sugre Spain da nungsagi maisa ka hena sagalakpada gi haujuk thokleba heat wave asigi an ba sewal da leba ga sigi mafam khara da sahaba gi chang Celsius degree 45 yau khiba galoinana haujuk pawda mioi chamaga tara sikre aning thauka ba samanga tara sikre aning thauka ba numita Spain gi health ministry na phongdogre heat wave ka mari leina mioi kya sikhiba si ministry asigi makada leiba Carlos Tree Health Institute ISG 3 na report tau khibane thangju namit hit wave ki victim puna cham yankai report tau duna hojik phawbada mi masing khwadi gi yamna siba namit oire ISG 3 system of monetization of daily mortality MO gi matung in leba ka sida hit wave kang khala kiba galoina na nungsa gi maisa ga mari leina na sekiba mi masing su khangen hengalagle ISG 3 da hai July 10 dagi tara gomdoi phawbada haibadi namit mari digi manuk hit wave da Siba masinga si tara manga dagi tara ga taruk te hengkatuna sarok mari hengkat ke masinga si hauke basakul senta amuk khangen henduna marfudara yauke amadirai numita sama kulumdo yorobo matung thangchu numita chama yangkai yauke namajin numita anupa figures sing phong bagaloi na hit web da sibagi apun masinga se makata na hengalak pa yabagi akiba laire hit web asida marwen ahal werba miyo sing tan hena sokan ba ure victim chamanga tara asigi manungda chahung kun ka mathoide sahi marfum paga manga natragana masigi Mathak wai pamyo sing amasong victim sama kon mathoi na chahi humpudra manga amasong marfu mari gi manung da leiba sing ni amadi victim ni fuga marina sahi humpuga manga amasong humpudra mari gi marak da leiba sing ne US House Speaker policy na Taiwan da khongsat bang thoklabadi China na namfu safu gi ba khongthang sing lokhat khani warning tawgre US House of Representative ki Speaker weriva Nancy Pelosi na Taiwan da khongsat pang thok patara badi namfu safu gi ba khongthang sing lokhalagani haina China government gi magedagi section warol pi kre na official report amagi matungina phongdokle
US के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर ओरिबा नांसी पेलोसी चाइना क्लेम तौरीबा ताइवान मथंग थादा खोंगसत पांगथोकनी हाइबगी वफम पोंगदोखरब मतुंग तरपद चाइना की वफम असी लाखिबने पेलोसी अमदि डेलीगेशन असिन इंडोनेशिया जापान मलेशिया अमदि सिंगापुर चिंगबदा खोंगसत पांगथोकनी हारिबनी लोइनने US इंडो पैसिफिक कमांड की हेडक्वार्टर्स ओइरबा हवाईदसु थुंगनी आना रिपोर्ट सिन फोंगदोकले US स्टेट डिपार्टमेंट अमदि महाके ऑफिस की मेकेदगिदी हिरमसिगी मतंग द करिगुंबा कामेन अमद विद्री ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ना हाइकिबदा मकोइना कनागुंबा अमगी खोंगसत पांगथोकनी हाइबगी मतंगदा मरी लेनब ई पाउसिंग फंगब लेते कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरब मतुंग तरकपदा एप्रिल थादा ताइवान द खोंगसत पांगथोकनी तौरंबा थौरांग अमा जैथोकिबदि लैखरबने मरमदुना चाइना की मेकेदगिसु करिगुंबा डेमोक्रेटिक लीडर अदुना ताइवान द खोंगसत पांगथोकप तारबदे मदुना चाइना अमदि US की रिलेशन द साथीना अकाइब थोगनगनी हाइबगी वफमसु लैखरबने बाइसिंग द वर्ल्ड पीरियड चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन जाओ लिजियन हाइकिबदा पॉलिसी ताइवान द खोंगसत पांगथोकप तारबदि मदुना चाइना की सॉवरेंटी अमदि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द चाउना अकाइब थोकनी हाइरे मेघालय की SNLC रिवेल सिंग पीस टॉक चथनबगीदमकदा सेफ फेसेस पीरगनी लाथोखरे आइन थिंग्रब हाइन यू ट्रेफ नेशनल लिबरेशन काउंसिल SNLC की लुसिंग बसिंग पीस टॉक चथनबगीदमकदा मेघालय मनुंग सेफ फेसेस पीरगनी आन लाथोखरे सेफ फेसेस बीबगी वफम असी SNLC की फेस टॉक की रिप्रेजेंटेटिव सादोंग वलाना ngasi phangdokibane फेस टॉक की रिप्रेजेंटेटिव असिना मखातना हाइकिबदा SNLC की लुसिंग बसिंग साथी की वरी सानदब मपान द थोरकनदब अमसोंग मेघालय मनुंग स्टेशन तौदुना लैब जानदबगीदमकता सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अमसोंग SNLC की मरक्ता एग्रीमेंट अमा साइन तौनरे मेघालय गवर्नमेंट अमसोंग सेंट्रल गवर्नमेंट की म्यूजिंग का हाक थेंगना वरी सानब यानदबगीदमकता SNLC की लुसिंग बसिंग अदो मेघालय मनुंग सेफ फेसेस बीखिबनी हरब खोंगथांग असिन फिस्टोक असिदा हेना खुमांग साउसिलगनी आइरे SNLC अमसुंग गवर्नमेंट की मरक्ता सिस्पेयर की इशू की मतंगदा हांगबा मददि फिस्टोक की रिप्रेजेंटेटिव असिना कमेंट अमद पियु हाइबा याखिदे हाउजिमगीदी हरब मेटर अदुगी मतंगदा खनबा हाइबसी मतंग जादे हेना फोंदोके मखा तरकवा अतोप मणिपुर की पाउदा CBI ना स्टेप लौबदा विटनेस सिंगना कंप्लायंस बिरक्तबदगी एग्जामिनेशन की थबक मंगम सानरे एयरपोर्ट ड्रग केस ngasi सही मफन खेनपकी ममांग कुमजा लिसिंगनी तारागा हुमदोगी जनवरी तारागा मथोगी नुंथिल द डेकन कार्गोन इम्फल एयरपोर्ट पुरखिबा कार्टून बॉक्स तरित पिक थनबा इलीगल ड्रग्स सिंग मतमदुदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द लेरंबा स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट SIU के इंस्पेक्टर के रंजन लुसिंगबा टीम अमना माइफांगना फागत खरबसु थौतोक अदुगी मतंगदा सिंगजमai पुलिस स्टेशन लखोतकिबा केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI द खुसिनबदगी एजेंसी असिन इन्वेस्टिगेशन चथबल लोइरादुना मरी लेरब कोर्ट चार्ज थागलगलबसु केस असिगी वरोल की वाइल की अहन बसरुक पांगथोकलिब विटनेस एग्जामिनेशन की थबकतदी CBI की मेकेदगी मथौ ताब प्रोसिक्यूशन विटनेस सिंग की एग्जामिनेशन की दमकता लफम थोकवा स्टेप सिंग मतम चान लौरबसु मणिपुर की मपानद लेप विटनेस सिंग की मेकेदगी मतम चान कंप्लायंस पिरक्तबदगी केस असिगी विटनेस एग्जामिनेशन की प्रोसीडिंग भंगम सानतन लेरे BJP की चीफ मिनिस्टर N Biren लुसिंग बमामांगी महाकी अहन बलेगांग हौदोरलगा हौजिक लैरिबा महाकी अदिसु बलेगांग नसु मखादना संगसिलगलिबा वार ऑन ड्रग्स कैंपेन माइ पाकनब होनबदा इलीगल ड्रग्स पुथोक पुसिन तौब योंथोक जोनसिन तौब मियोइसिंग फागतपगी केसिंग वेल अथुबा मतमदा डिस्पोज तौदुना लोइसनबना कैंपेन असिबो माइ पाकनबगी असोब मतेंग ओइगनि हायरबसो इम्फाल एयरपोर्ट दगी जावलबा इलीगल ड्रग्स फागतकिबा थौदोक असि सही तारीख की ममांग थोखरबसु ngasi फावबदा वाइल की अहन बसरुक खोंगचल तपना लैरे नागालमरगमदना लैगा की स्कूल फगतनसी मिशन फाइजै सिंथोरक्लबरा एजुकेशन एज की इंजीनियरिंग विंग द लाना रेगुलराइजेशन तौरे हाइदन हाई कोर्ट वागलगले हाई कोर्ट न सयुल ओंग की मनुंग द पाउकुम पिरकदब नोटिस इशू तौखरे लाना रेगुलराइजेशन पिसलंबबो लाउथोंनदबगिदमक खनरोइदबगी मरम लैब्रा हांगरे कुमजा लिसिंग अनि तराग तारीख की मार्च तराग मंगा दी हान मणिपुर द लिंकिबा BJP न लुसिंग ब लेंगा स्टेट असिगी एजुकेशन सेक्टर ब हेन मसेक मंगाल थोकनदबगिदमक हाउदोकी स्कूल फागतनसी मिशन की थबक थौरम सिंग हंदकी अनिरुक सुब लेंगा नसु मतम मखादन संगसिलक्तुन कुमसी सही की बोसेम लोब ISSLC एग्जामिनेशन 2022 दा लेंगा की स्कूल सिंग की महिरोइ चादम फोगी मथक पास तहन बंगमले हाइदुन मथंग थागे तराग हमदोय अमसुंग तराग मंगा द पांगथोकदब स्टेट थाकी थौरम सिंग द खंगलब ओजा सिंग मना पीगनी हाइदुना लाउथोक लिंगै की चरक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग द
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द आर्किटेक्ट होइना सिनरखिबा मियोय अमबु रूल के वांगदा रेगुलराइजेशन पिथोकलमले अबेगु वकत हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा थांगलकले वकत असि लाकपदगी लाइगान अलमदा मसिगी महिरोय सिंगिदमक हौदोकिबे स्कूल फगत मिशन असे मनुंग होट्रोंग होब थौरांग थौसिल अम ओइरंबद नतना मिशन असिबो हौदोकचखिबा लेगाकना मसिबो फाइजै चिंथोकलब होनरब्रा अबिगी वहंग चोंग थोरकले वकत असि तोंगान तोंगान बमियोय बरिना पिटिशनर सिंग ओइदुन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा सिविल रिट पिटिशन ओइना फाइल तौरखिबने पिटिशनर सिंग अदुना चांदेलगी जाफौ कुलदगी एनजी लोंगली मोनसांग सेयांखै अफोक पलाइखिद्रबा एनजी मोंगसिंग मोनसांग हाइंगांग मकालेकाइदगी सानौजम गुलामचाद चही हुमफुगुमदोय अफोक पलाइखिद्रबा एस पोलो अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना ममंग लेकाइदगी मुतुम रोमिला सेयांखै अफोक पलाइखिद्रबा एस जॉय कुमार ने अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रबसना सब्सक्राइब तौबीरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमक हन्ना थागसरी